meie reporter Sigrid võttis tänava pealt täiesti võõrad ettejuhtuvad mehed ja küsis täpselt neid samu küsimuse ja vaatame, kuidas need mehed seal reageerisid. Lähme vaatame, kuidas inimesed mu sellisele kergelt kohatule küsimusele reageerivad. Mis värvi aluspesu teil täna seljas on? Hall. Ma ei mäleta lihtsalt, et must. Punane. Ну, это несерьезный вопрос. Это также я могу спросить у вас тогда. Тогда я отвечу. Если вы скажете свое, я скажу свое. Серый. Hall. Hall sama. Aga kuidas te reageeriksite, kui teie ülemus teilt sellist asja küsiks? Mulle ausalt ükskõik, kui tahab küsida, okei, ma vastan. Ma küsiks talt sama küsimuse. Но это не начальник. У меня так не спрашивал. Ma ei oska öelda, ma olen alati üsna avatult vastan küsimustele, et mul pole midagi häbeneda. Ma olen ise tööandja. Это недопустимо, это служебные отношения, это же должны быть, это, как-то между друзьями, еще может быть это там в шутку, это с начальниками, это нельзя допускать такого, это непристойно. Aga oletame, et näiteks tänaval tuleb mõni inimene ligi, näpistab teid tagumikust. Kuidas te siis reageeriksite? Ei tea, ei ole ette tulnud. Eks ma pööran selja ja vaatan, et kellega on tegemist. Me peame arvestama, et inimesi on igasuguseid. Nii et selles mõttes, et las ta siis näpistab, peas, et ei võtta raha kotti ära. Не, если он, я бы, наверное, ударил. Если это он. Если она, надо посмотреть, что будет дальше. Selline uulitsa poiss ütleb, et anna nagu näkku talle, aga ma saadaks ta kuskil eemale ja ma ei tea, läheks ise minema nagu ilma konfliktita. Я бы, наверное, возмутился бы и как-то, не знаю, не ударил бы, конечно, но возмутился бы. Naerame võib-olla, jah, et kevad ju.